Let's describe people. Please think of a friend and answer the questions. I'll do the same so that you could compare. Kako se zove? Zove se Ana. Koji je njen nadimak? Ona nema nadimak zato što ima kratko ime. Koliko ima godina? Ima 28 godina. Gde živi? Živi u Smederevu. Šta radi? Ona radi kao arhitekta. Koji su njeni članovi porodice? Ona ima mamu, tatu i sestru. Gde žive njeni roditelji? Njeni roditelji žive u Smederevu takođe. Šta rade njeni roditelji? Njena mama radi kao učiteljica, teacher for kids, a njen tata radi kao poštar, postman. Da li ona ima brata ili sestru? Ona ima jednu sestru. Koliko sestra ima godina? Njena sestra ima 24 godine. Šta ona voli, a šta ne voli? Ona voli da se šeta po gradu, ali ne voli kada pada kiša. Koji je njen hobi? Ona mnogo voli da čita knjige. Šta ona radi u slobodno vreme? U slobodno vreme voli da se šeta po gradu.